Kemakaran mana orang bah kam korban itu kasih cuman andai dengan kertiang dia buat ya ketua jinjia tu ke publik hearing di personal part bah ya kiba mud mempersa lah khangla lah syak betik tangkat tu ke ni ki hap long tangkat tu ke ni kiba kerja bet try ka viral tu ka video ru ba ibor pulet kita hang tu surup hi por biti itu surup di teplen kuno sa penjulur kali ru pa ba mud ban list publik hearing kajing kali kalong kasarkar kali ayu ya kita kena penkenya maki badan maki penkenya dengan sebab komlong koman iba ka an kena sedia dengan i kumba kasarkar ke kon jakai pat ini kimat isu te amala penting anak i ban ba khamsim kiaman ya ta sri semen ban isu jong ka jat mandeu tes buat senang ya sri ya kaban sarkar rai isu jong jat bering haban ya ni sakmat hangasmet ngasim kumni kini kamdai ba ka daliu na kapan ja ya kita kimat jawa ada ka jingkade ka taktik jong sarkar kuno ba kan the peja kimat jawa hari kimat jawa kimdai kimat jawa jong ki ngyo nong ye ni kin lam ki su kamdai ka buram jok si ngpak buram hiru kimat jawa kalong ba ta jingbet jingbiang jong kun samla jong ka jala jong ka jai pada kham tam te isu bang ya keren lah kata ko tisna hi kaseng nalu maswa aba ngiki geno isu ka jing sakam ka jing sakset ka don ba kam semut tang la plat in ngalam pada jingjok kongsan golong khalat isu platnya ka plat ka sarkar ka sutu maka handai jingi ki kapten mes mana kaseng ka nunglan na jingdawa jindawa jungi ba sarkar de meter kam hiro isu